lo msebenzi bambiza yebo. Ngikhuluma ngimele umngane njalo ngikhuluma ngimele ubaba uMagwaza uthe somuntu ungakwanisa ukuthi angalifundisa ngendlela. Bakithi thina silahlekile la. Selingabe lahlekelwe ifamily but thina kwethu isayidi la. Asishiyananga lo muntu othi nxa izuma siyafika lefono. Yabona lapho siyakhona kade siyiDisemba. Yikho lapho kumele khona sisebenze. Sokuthi so bakithi thina uSotsha sihlangane naye kudala kwesikhathi kwakhuluma lapha kwethu. Wathi ama-decades afika 3. Lezi indlela impilo yakuphila lo muntu kale. Ingakayikhatshana kuqakathekile ukuthi bekwazi ukuthi ama-members abe besihlala besidla belala noSotsha ngoba ayi ma-Christmas. Ngicela nxa beseduze nje besonto vele babone lawo. Kuqakathekile. Bajaha sondela neduze abantu abazali belibone la. Mama la. Right, abantu labo ngababala uthi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 lo baba minus 1. Asonto incane lo 7. Asonto incane. Silahlekile la kakhulu. Njalo nxa ngikhangela lapha phakathi kwethu silabanye njalo esebenza labo. Silomdala uDube lapha uTK. Njalo ngasondela nje ngena ndala lo. Esebenza naye nakathezi ukusebenza naye ebesebenza naboSotsha kuthiwa nguTK weDiviya Masters. Siyabonga mdala ungangishaye MC. Ngisacela futhi isofoni lapha ugodolode kwethu sondela eduze abadala bekubone. Anti yamazi uta uyuko ugodolode lo. Ijayi withinde ubhesi kaSotsha. Siyabonga mfowethu lapha. Bakithi uSotsha umuntu ebesikhalela ukuthi sisaphambili la. uNkulunkulu layo uyabe lenhlelo zakhe bakithi. So kungasenani nxa uNkulunkulu esenze kanje kuzoba nzima ukuthi elale inxeba livale kumbe siyethola omunye umuntu ozayenza njengoSotsha. Lama video elwafakaza lwabonayo balutshwana bangaki abangayenza njengoSotsha. Sitsho ngapha eSindebele laphula asikabi nayo. So nxa vele sokunje sokunzima kakhulu. uSotsha umuntu ebesikhayelela ukuthi kathi siyafika December la kwelinye izinga khona lebizinga ngobani. Inhlelo zikaNkulunkulu. Into yonkulu. uSotsha kulokuvileyo bakithi beba wanye bayizwe bebegcine impilo labo kakhulu. Umuntu obegula nje singathi begule ekhaya. Nxa uphila layo kubona la amalanga lokho evukele bethinje. Uyabona lapha kule into edubana manje. But njengendoda sondoda ebikhala ilale phansi. Indoda ebisenze waya uSotsha bakithi wagcina sibona ukuba ngitayi. Ukhona abantu Magwaza sitayi no. Indoda lo ngezwe ukuthi wesihambo ngenkani. Kwasondoda ebisondela duze leGate. But nxa kube ngokuba bomuzi wagcina ehlala la phansi ukuthi ndayizo lapho. Lapho esigeda abantu esimama abazali. Akula khona elingangenwa ngokwethu. Kuzanyiwe. Wazanywa mpela wahlala esibhedlela wafana ePlump. Wasuke ePlump lapha wabuya ngapha. Mina so bakithi lapha ngingayi khatshana ngingachitheli isikhathi silahlekelwe kakhulu. Family kaSotsha silahlekelwe kodwa incebele kithi.
bazali ukuthi le imisebenzi ayitshiyileyo ingakaphambuki abantu beyamukele ngendlela ukuthi ngabe nayo yakhona. Ngokukhona ukuthi elingakwaziyo okuvele kusendleleni esikhaleni ukuthi kusasa kube kukhuthaniswa amaphithuzi balokugcina evaleni phakathi umsebenzi wakhe ukugcizelela kusasa. Abafowethu bakhona bonke labo ababekhona ngoba sizoziphinde sithole ilanga umsebenzi kaSotsha yizwa abakhululekileyo bakithi kusasa ePalace laphana umsebenzi uyaqhubeka esikoleni seSotsha ingabi mude ngiyabonga okwakhathesi ngizabiza